أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن حي على الصلاة.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 31 Juli 2024 Masehi atau bertepatan dengan 26 Muharram 1445 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Syarifuddin Ya'qub MHI dengan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. صووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا
أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار سالمين.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 الله أكبر.
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله موجود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معبود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله مقصود. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله عظيم. لا إله إلا الله دائم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم احينا حياة العلماء وأمتنا موت الشهداء واحشرنا في زمرة الأتقياء وادخلنا الجنة مع الأنبياء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم
اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. وغفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita kembali dapat berjamaah di masjid yang mulia ini dan kita teruskan kaji kita fikih dalam bahasan salat. Salawat dan salam semoga dilimpahkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau. Untuk barokahnya kaji kita ini, mari kita sama awali membaca umul kitab li hadhihi niyah wa la kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kita pahami bahwa tugas kita dihidupkan Allah dan kelak dimatikan Allah untuk menguji allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ini, kita-kita ini ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Jadi amal yang dituntut Allah yang baik, di samping yang baik juga yang benar. Kullu ya'malu ala sakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, setiap orang beramal menurut caranya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila, dan Tuhanmu tahu siapa yang paling benar jalannya dalam beramal. Untuk benar harus dengan ilmu, karena kama qala wa kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Dan para ulama sepakat ilmu yang fardu ain dipelajari pertama itu ilmu tauhid, untuk mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah, mula-mula agama itu mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, maka untuk pelaksanaan beramal ini itu ilmu fikih, ilmu syariat. Ya, syariat itu terdiri dari acuannya Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Nah, sudah dibakukan dalam ilmu fikih. Karena fikih itu dalam arti bahasa al-fahmu, paham. Dalam arti istilah al-ilmu bi ahkamis syar'iyyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatiha tafsiliyah. Ilmu tentang syariat Islam yang amalia, sumbernya, dalilnya dari dalil-dalil yang rinci. Ya, karena itu kalau belajar ilmu fikih pasti akan bertemu dengan ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat dari para ulama. Tapi kama qala ikhtilaful ulama rahmat. Perbedaan ulama itu dalam masalah fikih ini rahmat, ya. Jadi kalau kita kaji dalam sholat ini banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, karena itu kita mengkajinya secara komprehensif sehingga kita tadi itu setiap orang itu beramal menurut caranya masing-masing dengan keyakinannya. Kan kata Rasulullah SAW, qaribu wasaddidu, suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah, wasaddidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian masing-masing. Nah, keyakinan ini setelah kita memahami syariat ini secara intensif, ya, secara komprehensif.
Nah, dalam sholat saja kan seperti sudah pernah kita kemukakan, untuk mengingatkan kembali, mulai dari takbiratul ihram itu sudah banyak perbedaan para ulama. Ya, kalau yang bermazhab Syafi'i, ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar, itu menyertakan niat dalam hati, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Tapi ulama sepakat bahwa niat itu di hati, dalam hati, sepakat. Hanya meletakkannya yang beda. Kalau Imam Hanafi dengan Imam Hambali, niat itu sebelum takbir, dalam hati dulu. Yang lapas niat itu dalam hati, usolli fardhal maghribi salah sarokaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, sebelum takbir dalam hati, baru Allahu Akbar. Itu Hanafi dan Hambali. Tapi kalau Syafi'i, qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang berbarengan dengan perbuatannya. Perbuatan sholat itu takbir awalnya, maka niat itu berbarengan dengan takbir, muqaranah. Tuh, muqaranah hakikiyah artinya usolli fardhal maghribi salah rakaatin mustaqbilal kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, itu dalam hati masuk semua. Ketika Allahu Akbar, itu namanya muqaranah hakikiyah. Kalau tidak masuk semua, minimal yang masuk itu 4: qasad, usolli, ta'arud, fardu, ta'ayin, maghrib, supaya memperoleh pahala berjamaah 27 derajat makmuman. Ya, nah, itu namanya muqaranah urfiyah. Itu sudah terdapat perbedaan pendapat. Udah itu meletakkan tangan, sudah takbir itu. Berbeda lagi. Kalau mazhab Syafi'i di atas pusat, di bawah dada, 2 versi. Menurut hadis dari Ibnu Huzaimah agak ke kiri sedikit. 2 versi ya. Versi pertama itu di tengah, di atas pusat. Nah, Imam Hanafi dengan Imam Hambali beda pula, di bawah pusat, gitu ya. Nah, ikhtilaf perbedaan ini tidak menciderai, kecuali yang termasuk dalam kategori rukun. Dan dalam sholat itu ada syarat sah. Syarat sah 5. Ada rukun 13. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Nah, ini tidak boleh tertukar. Ya. Ada sunat muakkad, ada sunat hayat. Nah, yang rukun ini kalau terjadi perbedaan, nah ini yang harus hati-hati. Kalau tadi yang sunat hayat, meletakkan tangan, itu sunat hayat. Ya. Jadi tidak menciderai. Kalau sekali lupa taruh di bawah, sah juga sholatnya. Tapi kalau rukun, nah rukun ini Al-Fatihah. Dari Imam Hanafi, surah Al-Fatihah itu tidak termasuk bismillah. Ya. Mulai dari alhamdulillah. Imam Maliki juga begitu. Bismillah itu tidak termasuk ayat dari surah Al-Fatihah. Langsung alhamdulillah. Imam Syafi'i, bismillah itu ayat dari surah Al-Fatihah. Kalau tidak pakai bismillah, tidak sah. Nah, gitu, itu yang harus hati-hati itu ya. Karena ayat dari surah Al-Fatihah, Fatihah itu rukun. Kalau Imam Hambali, rukun juga bismillah itu, cuman cara membacanya sir, adeng. Jadi perbedaan adeng dengan jahar itu tidak menciderai. Ya, artinya membaca juga Imam Hambali itu. Mekah Madinah itu ya. Nah, lalu lebih dari itu kan perbedaannya ketika sholat berjamaah. Kalau sholat berjamaah, Imam Hanafi makmum tidak usah baca surah Al-Fatihah, walaupun sholat jahar maupun sholat sir, gitu. Karena bacaan imam sudah menjadi bacaan makmum.
udah di covernya ya. Jadi kalau imam ruku, imam itidal itu. Walaupun sholat jahar maupun sholat sir. Nah Imam Maliki beda pula. Kalau sholatnya sholat jahar, makmum tugasnya mendengarkan saja Al-Fatihah sama surah. Pakai dalil juga, kan fikih itu pakai dalil. Al-ilmu bi ahkami syar'iyati al-amaliyati al-muqtasabu min adillatihat tafsiliyah, dalil-dalil yang rinci dari Al-Quran. Surah Al-A'raf ayat 204. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Qur'an itu dalam salat menurut titik tekan Imam Maliki, maka fastami'u lahu, dengarkan bacaan imam itu. Wa ansitu, diam dan perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Jadi dengarkan saja, tidak wajib membaca bagi makmum. Tapi kalau sir, sholat zuhur asar wajib membaca menurut Imam Maliki. Sholat maghrib tadi rakaat ketiga Al-Fatihahnya makmum wajib membaca. Iza asrartu faqra'u, dalilnya itu. Apabila aku membaca adeng, bacalah, kan gitu. Nah, lalu Imam Syafi'i, makmum itu baik sholat jahar maupun sholat sir, makmum wajib membaca surah Al-Fatihah. Karena rukun, dalam rukun 13 itu rukun qauli, diucapkan ya Fatihah itu. Kalau dalam hati tidak sah. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya Imam Syafi'i tahu juga Al-A'raf 204 itu. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, ya, bukan hafal membacanya saja, maksudnya, maknanya paham Imam Syafi'i. Umur 10 tahun sudah hafal ribuan hadis yang dimuat dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik itu. Nah, jadi ada dalil lain yang membuat Imam Syafi'i itu wajib bagi makmum membaca surah Al-Fatihah walaupun berjamaah ketika sholat subuh berjamaah Rasul menjadi imam. Ada makmum itu mengikuti bacaan Rasul mulai dari Al-Fatihah sampai surah. Nah, setelah salam kata Rasul, aku merasa tadi ada yang mengikuti bacaanku. Iya ya Rasul, aku, kata sahabat. Jangan lagi, kata Rasul, illa bi umil kitab, la sholata lima lam yaqra' fiha. Jangan lagi diikuti bacaanku kecuali surah Al-Fatihah. La sholata lima lam yaqra' fiha. Tidak sah sholat bagi makmum yang tidak membaca surah Al-Fatihah dalam berjamaah jahar. Itu alasannya, gitu ya. Nah, jadi dari uraian ini kita memahami mana yang jadi pegangan kita. Itu kan, itu maknanya wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu marduratun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya itu ditolak, tidak diterima. Jadi jangan nurut-nurut saja. Dipelajari, dibahas. Dan tentu membahasnya ini seperti Allah isyaratkan, fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada yang ahli kalau kalian tidak tahu. Nah, yang ahli fikih ini imam mazhab 4 itu, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, Hambali apa pendapatnya tentang berjamaah? Kalau sholatnya sholat jahar, makmum sama dengan Imam Maliki, tidak usah membaca. Kecuali walaupun sholat jahar tidak kedengaran oleh makmum bacaan imam itu. Karena dulu itu belum ada sound system, ya. Nah, ada yang tidak kedengaran. Nah, bagi yang tidak kedengaran wajib membaca surah Al-Fatihah, itu Imam Hambali. Nah, sedangkan sirnya sama dengan Imam Maliki, wajib membaca surah Al-Fatihah kalau sholat sir, ya. Yang sir di rakaat ketiga seperti maghrib juga wajib. Sir sholat zuhur asar wajib membaca surah Al-Fatihah, dan surah itu sunat, gitu hukumnya. Nah,
begitu. Nah, dalam fikih seperti itu ya. Ketika kita memegang salah satu dari pendapat imam mazhab itu, kita tidak boleh menyalahkan yang memegang pendapat lain. Ya. Jadi terlalu sombong kalau menyalahkan pendapat imam-imam yang lain, karena pintar semua itu. Mulai dari Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, hafal Al-Qur'an semua. Bukan hafal bacanya saja, tapi maksudnya. Karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang dilalahnya zonni, ada yang qat'i yang sudah pasti maksudnya. Yang zonni nah itu dipahami. Makanya kan ada perbedaan pendapat. Misalnya aula mastumun nisa. Nah, la mastum di situ ada makna hakiki, ada makna majas. Nah, Imam Hanafi mengambil makna majas. La mastum itu makna hakikinya bersentuhan. Imam Syafi'i mengambil makna hakiki. Jadi Imam Syafi'i berpendapat bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram batal wudu. Imam Hanafi tidak batal wudu karena ngambil paham makna majas ya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau junub mandi bersuci kan. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadukum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi yang kedua ini urusan bersentuhan. Tadi junub itu bersetubuh, kan begitu cara memahaminya. Nah, ini yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i mengambil makna hakiki, bersentuhan antara laki-laki perempuan yang bukan mahram termasuk suami istri itu batal. Nah, ini dipegang salah satu. Kalau memegang pendapat Imam Hanafi, artinya kata Imam Syafi'i tidak berwudu, lah batal. Ya gitu kan. Nah, jadi inilah maksudnya kalau dalam fikih ini pasti ada ikhtilaful ulama. Nah, kalau tauhid ya itulah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafarraqat ummati ala salasi wa sab'ina millah kulluhum finnar illa millatan wahidah. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Jadi awalnya itu kan inna bani Israil tafarraqat ala sintaini wa sab'ina millah. Baru wa tafarraqat ummati ala salasi wa sab'ina millah. Telah terpecah Bani Israel itu menjadi 72 golongan dan akan terpecah. Nah, kalau Bani Israel sudah terpecah, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, seluruhnya di neraka. Illa millatan wahidah, kecuali satu saja yang tidak di neraka. Qalu, para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Siapa mereka itu ya Rasul? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang berpedoman kepada apa-apa yang telah aku lakukan dan yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabatku. Itulah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi dari kelompok manapun, kalau dia berpedoman dengan apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan berpedoman kepada apa yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang telah dilakukan Rasul ini ada dibagi 3. Itu sunnah ya, hadis tuh. Ada hadis fi'li, ada hadis qauli, ada hadis takriri. Fi'li itu apa? Perbuatan Rasul diceritakan oleh sahabat. Itu hadis fi'li namanya. Mana contohnya? Misalnya diceritakan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW setiap memulai sholat, beliau mengangkat kedua tangannya lalu bertakbir Allahu Akbar,
Itu hadis fi'li itu. Ya. Nah, tinggal apa hadisnya sahih apa hasan apa dhaif. Nah, kalau yang dhaif itu bisa dipakai untuk lifadhailil amal. Kalau hasan, kalau sahih itu bisa dipakai untuk dalil hukum. Ada hadis qauli. Hadis qauli itu artinya diceritakan sahabat Rasul bersabda. Mana contohnya? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Itu hadis qauli. Apalagi misalnya man shalla alaihi salah sata sufufin faqad aujaba. Siapa yang mati disolatkan oleh orang 3 shaf maka wajib masuk surga, kata Rasulullah SAW. Itu hadis qauli. Ada hadis takriri. Nah, dalam hubungan sholat ini kan Rasul sudah di masjid. Ada sahabat yang baru datang sholat sunat tahiyat masjid di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus setelah takbir Allahu Akbar dibacanya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Kata Rasul, aku kagum dengan orang ini. Baru sampai wa asila saja pintu langit terbuka dan ada 12 malaikat berlomba membawa doa itu ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang melakukan disetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam istilah hukum dijustifikasi. Nah, itu jadi pedoman. Makanya Imam Syafi'i doa iftitah itu pakai itu. Allahu akbar kabira sampai wa asilah ditambah dengan inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal ardh. Itu satu versi yang lain dipakai Imam Syafi'i dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ta bainal masyriqi wal maghrib. Tuh. Jadi itu sunnah Rasul 3 itu. Nah, yang sahabat itu ijma'. Mana contohnya? Umar bin Khattab setelah menjadi khalifah melihat malam Ramadan itu secumpuk-secumpuk, sekelompok-kelompok sholat pencar-pencar. Alangkah bagusnya kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, sholat di malam Ramadan ini dipimpin oleh seorang qori. Maka ditetapkanlah Ubay bin Ka'ab menjadi imam sholat tarawih. Sejak itu terus berlangsung ya. Nah, ini ijma' namanya. Ijma' sahabat Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Bunda Siti Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Abbas masih hidup. Jadi ijma' yang disepakat. Karena di masa Rasul tidak dikomandokan. Rasul sholat di malam Ramadan itu di masjid. Ada yang nimbrung. Rasul tidak ngajak, Rasul tidak melarang. Cuman 2 malam. Malam ketiga Rasul tidak turun ke masjid. Subuh baru datang Rasul ke masjid. Aku tahu kalian menunggu saya tadi malam. Aku sengaja tidak datang, khawatir sholat malam di bulan Ramadan ini dipardukan atas kalian karena wahyu sedang turun ya. Nah, artinya tidak diajak Rasul, tidak dikomandokan Rasul berjamaah. Umar bin Khattab baru mengomandokan sholat berjamaah. Ini ijma, ya. Nah, apalagi khutbah Jumat itu azannya 2 kali. Itu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ya, di masa Rasul 1 kali azan. Ketika khotib sudah di atas mimbar azan. Ya. Nah, pada masa Utsman bin Affan karena masyarakat Islam sudah banyak, orang-orang masuk Islam, tambah oleh Utsman bin Affan azan sebelum khotib naik mimbar. Ini azan 2 kali. Ini namanya juga yang dilakukan oleh sahabat-sahabatku, kata Rasul. Makanya landasan hukum Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Qiyas apa tuh? Qiyas itu yang dipakai, yang diunggulkan oleh Imam Syafi'i. Misalnya dalam masalah zakat fitrah kan Rasulullah SAW farada Rasulullah SAW zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min sa'irin ala kulli hurin aw abdin zakaril al-unsa minal muslimin.
Rasul SAW memfardukan zakat fitrah kepada kaum muslimin itu dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Itu hadisnya, bukan beras. Nah, oleh Imam Syafi'i dicari ilatnya, latar belakang hukumnya. Kenapa kurma atau gandum difardukan zakat fitrah di masa Rasul? Oh, ternyata kurma atau gandum itu kutil balad, makanan pokok yang mengenyangkan. Makanya dikiaskan oleh Imam Syafi'i, makanan pokok yang mengenyangkan di suatu daerah itu sah menjadi zakat fitrah. Makanya kita berzakat fitrah dengan beras, ya. Dulu kan jagung kalau Madura, kalau Maluku itu sagu. Tapi sekarang sudah beras semua. Termasuk Mekah, Madinah juga sudah beras sekarang. Ya. Nah, kenapa dengan duit? Duit itu Imam Hanafi. Imam Hanafi pakai hadis oh no. Kata Rasul, oh no, kayakan orang miskin itu pada hari Idul Fitri. Nah, menurut Imam Hanafi mengayakan orang miskin pada Idul Fitri itu bukan saja dengan kutil balad, makanan pokok, tapi dengan kimah, harganya. Tapi harganya menurut Imam Hanafi itu harga kurma, bukan harga beras, kan gitu ya. Nah, makanya Masjid Agung ini kalau ada yang bawa duit, beli dulu beras itu. Sudah disiapkan jualan beras. Bukan beras fitrah itu yang dijual, bukan. Beras lainnya ya sudah dikantongi 3 kilo. Jadi dari rumah bawa duit, tapi ketika berzakat fitrah di Masjid Agung beli beras, ya. Harga beras itu. Jadi zakat fitrahnya dengan beras. Masjid Agung tidak menerima duit, tapi menerima beras karena menurut mazhab Syafi'i. Nah, dalam soal perpecahan akidah, pada awalnya perpecahan umat Islam ini di tahun 37 Hijriah itu aliran-aliran politik. Ketika Ali ibn Abi Thalib berperang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, hampir menang ya. Nah, dari pasukan Muawiyah ini menegakkan bendera putih, berdamai. Itu namanya arbitrase. Tapi perdamaian ini ada pengkhianatan. Kesepakatan semula masing-masing juru bicara nanti memecat khalifah masing-masing. Setelah itu baru dipilih. Nah, ketika Abu Musa al-Asy'ari juru bicara dari Ali ibn Abi Thalib lebih dulu bicara memecat Ali, ketika juru bicara dari Muawiyah bin Abi Sufyan tidak memecat Muawiyah. Jadi de facto yang masih sah sebagai khalifah adalah Muawiyah. Nah, 2000 pengikut Ali keluar dari barisan Ali. Inilah Khawarij. Tidak setuju dengan keputusan arbitrase itu. Sementara yang lain masih tetap di belakang Ali ibn Abi Thalib, itulah Syiah. Itu asalnya. Tapi lama-lama jadi aliran akidah. Syiah ini juga terpecah-pecah. Ada Syiah Imamiyah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Ja'fariyah, ada Syiah Ismailiyah. Nah, Syiah Imamiyah itu ada imam 12, mulai dari Ali sampai yang ke-12 Muhammad Muntazor. Muhammad Muntazor ini hilang pada usia 9 tahun di gua dekat Masjid Samira, Irak. Menurut keyakinan Syiah Imamiyah masih hidup, kelak akan tampil lagi menjelang kiamat membawa Al-Quran yang hilang 2/3-nya. Jadi Al-Quran yang ada sekarang ini menurut Syiah cuma 1/3. Nanti disempurnakan oleh Muhammad Muntazor, ya. Dan Syiah Imamiyah ini melestarikan nikah muta'ah, karena ada hadis katanya, tapi hadis itu hadis maudhu, hadis palsu. Apa isinya? Kata Rasulullah SAW, siapa yang nikah mut'ah 1 kali, dia sama dengan Hasan. Siapa yang menikah mut'ah 2 kali sama dengan Husain. Siapa yang nikah mut'ah 3 kali sama dengan Ali. Siapa yang nikah mut'ah 4 kali sama dengan aku, kata Rasulullah SAW. Tapi hadis palsu itu, ya, hadis buat-buatan Syiah. Nah, lalu Syiah Imamiyah ini mengutuk Abu Bakar, Umar, Utsman, dipasikkannya. Yang diunggulkannya Ali ibn Abi Thalib, ya.
menikah menurut Syiah Imamiyah ini boleh sampai 9. Nafsirkan masna wa sulasa wa ruba, masna 2, sulasa 3 jadi 5, ruba 4 jadi 9. Nah ini ya akidah dari Syiah Imamiyah. Sedangkan yang Syiah Zaidiyah itu sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak melestarikan nikah mut'ah, tidak percaya dengan imam yang ke-12, tetap menghormati Abu Bakar, Umar, Utsman walaupun yang diunggulkannya Ali. Syiah Ja'fariyah itu pecahan dari Syiah Imamiyah, tidak memakai kias. Karena kias itu sama dengan kias iblis. Kan iblis ketika ditanya, "Ma mana'aka alla tasjuda idza martuka?" Apa yang menyebabkan kamu tidak mau sujud ketika kuperintahkan, kata Allah. Apa kata iblis? Kami dijadikan dari api, sedangkan Adam dari tanah, lebih mulia kami. Jadi kias iblis itu menurut Ja'fariyah ya. Nah, 2 menit lagi ya. Nah jadi ada yang keluar dari barisan Ali tadi, Khawarij. Khawarij ini itu ekstrim ya. Dan embrionya ketika Rasul membagikan harta rampasan perang di Jirona, ada seorang pemuda radikal, Zulhuwaiziro namanya, tidak setuju. I'dil ya Rasul, karena Rasul lebih banyak memberikan harta rampasan perang itu kepada kaum muhajirin. Kata Rasul ini berdasarkan wahyu, tidak pernah menurut nafsunya ya. Nah Umar bin Khattab berang, nyabut pedang. Ya Rasul, izinkan aku memenggal leher anak muda ini. Jangan Umar, kata Rasul, dari kelompok ini kelak banyak hafal Al-Quran, tapi Al-Quran yang mereka hafal tidak turun dari tenggorokannya. Mereka keluar dari Islam ini seperti anak panah keluar dari busurnya. Dan sholat malamnya kalian malu, kata Rasul. Puasanya kalian malu. Dan dari kelompok inilah kelak yang akan membunuh orang-orang mukmin. Ternyata Abdurrahman itu hafal Al-Quran. Di masa Umar bin Khattab dimuliakan, dikirim ke Mesir untuk mengajar Al-Quran. Tapi justru Abdurrahman inilah yang membunuh Ali ibnu Abi Thalib. Nah, itu karena menyimpang akidah ya. Khawarij ini kalau tidak sama dengan mereka dikafirkannya dan halal darahnya dibunuh. Jadi hati-hati soal akidah ini ya. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Ahlussunnah dan seterusnya. Makanya umat ini wajib dikawal dengan pengajian-pengajian. Ya, Masjid Agung menyiapkan ya, ahli-ahli tauhid, kemudian fikih, lalu tasawuf gitu. Ini saja dulu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Pada Allah kita mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wasahil lana abu fadlika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 31 Juli 2024 Masehi atau bertepatan dengan 26 Muharram 1445 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amril Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abdul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan zikir ratib saman bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jemaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jemaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya, kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT menerima rangkaian ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق
وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا يوما يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا
إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل
كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركنا ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود. سبحان الله 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 العلي العظيم وبحمده الكريم دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على
كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم